kapor ba ngapediang ban syajit kum organizing secretary jong kanong stoin constituency ka naga VPP ngadal perkhat ba baga community ba kani ka party kamdei tang ka political party hendrei si kalaban long palat ya ka political party naga banta ban pet ya kirit kiria kiduk kisuk kikhon ki hajar jong kapri nyutrep hi bro kawai hendrei sabai kani ka jing community kajonga kam syam lalong kumta ka NPP ka yo ulakam sensyara po ka jala lengba ki development bat kiwi kumjuro lesi ngan suai kum kanuksa kiwi ki political party ru hala kajong kathong kani ka VPP pat ka penon kam ya kata kalat banyo ya ulakam sensyar lengba kata ka clean politics ka ba kiju parta hendrei ka thong hi kolong banyo bat ya ulakam sensyar sgau thamula hi shuru kom badong balada ka NPP ka yo ya ulakam sensyar lengba ka jing e jungi pet ba lengba ka mon bala lo jongki bakit sensyar ka jala ladangi ong pat ba ka le donbor ka le high level kumbang ju ya penun kam ki kentin ngatarai lada dei ba ka VPP kan wana ka borile lengba kata ka ba ki jupen pau bangin kurup ya kan ka bosen sya ka bamut bala lesi kata kentin kurup lesi sumong la subat bor oh tilesi ngis kumat bakal ban ngui tiliwo je burioro kata kalong ka ka ba ngasu kumperkat hanga tenrei balingong kumta namar ba la pendon kam ya kata kanong rimbelai ha ka party la tangkum i muslim musla ban pensutu bakala ya ka jingmat basisa jong ka jingbam henrei kam simlalong kumba ngijukaran ya kata kanong rimbelai bat ka ka bang asumsi susu kolong ba ki kainong poplo di barokhat ki bom kersan ya upra da ka ba kipon kam ya kata kantin stai habangi ya keren ya kanong rimbelai ka badaptang da ka jing isnai kanong rimbelai ka badaptang da ka jing e kanong rimbelai ka badaptang da ka jing shania yes e yung nung suon kumbay da dehi kata kadi kanong rimbelai hendrei kinoylam jo kanega party isi ye kinokson but kil aktif lupa ya kajungut pasneu jong preo da kajing tharai sneu kiba bunjat bunrukom kiba nginuma bane jarlut hangni lesi habang ong kumta phila ban perkhat kat ba pi perkhat sepang jonga lani sepang jongi kum ginelam jong ka party hendrai tang kita kiba sathari usya lani tang kita kiba phong ya kata kajuti kiba soto ya ka ka jinglong ka ba sapo dena kata kada hiru kadon ka kantin ka baong ba waju bishar ya ka kot tang nasla tang na ka jing sok hendrai tuda puli tho ayu sapo lani ka kabadon hapo jong kutukakot kata kam simlamut penong ba ngikwa ban nilam bakala ya kipai ba jong kabri nyotrep ngikwa ban nilam bakala ya kanong stoin constituency lisi lani ngila penong bangi penbor yano ban sengau kumbangi sengau mangi hendrei ngasukwa tang mat penpau ya ka ka bangatep ya ka ba ngalap ba dia ka ba gasem hagi ni kindet senam kibang latrai kum organizing secretary kata kebemut ba ladang ngansu sengap kolong kumba ni kersan ya ka ka ba ngila tip ba kabomlong bon ke bang imla si ban ya tailut hangni nrei kat tu kan ni teli kibang akwa ban kentho kolong we lesing labnong kajinglong ladi kata ka carelessness jong kini kinoyalam jongi habangi keren cepang ka carelessness
ngakwa ban highlight kindiat hagabai dai bat ka tiket MDC haga jing sisa ngarung sa ka party bantri da kamansim compare ngibat ya kanu kanu kerdan wala ngiklem bat iru ngitri da kamansim hendri kolong ka ege ba ngasngo thamula surukom bahadian ka election MP u presiden rangba ula betha yang ban apply ya tiket ya ka bangam sima apply ya tiket ngamdan kata kajing pu bani kun election menta ngama apa dong ya ka balasya election ni Henry menta ngampat kuat ban ni kun election Henry presiden ulaiman siam yang ula kentu yang ula betha banga de ban apply banga ya ka tiket na nostan bahana kitu ki kandidat baru ki bala apply san rengot kimlong kiba biang ban penikun ya gani election MDC nanong stoin hadian bangala perkhat bha ngala kongu ya ke ba u presiden la patha ban penpo ya ka application bat ngala menjur penikun ya election klaim kono ka condition la patha ru yang ban presitom ban organize ba ya ka party ha ka constituency nongstoin bat ngala le hi kumta kumbangala le kumbai la patha Henry ka bapen kendit yang bapen sayong yang kalong ba hagas ngi ban declare ya tiket kata kade hau khatway terik jong bulan November arajar arpusaw ya tiket laino so boypat ubala apply bat ka bapen longo yang kalong ba ya kata ka kerteng ka ba uai ula dem ong teng giru yang ba kata ka kerteng kasniutan kata ka kerteng kamlong Henry balai pat uai tau presiden itrai ubasngut ho ya kata lani ubatip ya kata hagajing lombre ong lado ni gajing sngau rem lani gajing sngau konyo halo gajing pa apply tiket jong presiden Henry uklemai lat yang awan ni kunita election pau kai ka kerteng jong ha constituency kumu wei na pedang kindong apply tiket uba do lesi lamonong mo Henry kata kamlong sisa ka ba sisa hadin kan tu kena por ngalahun lakahun motong ba ngan pediang ya ke ba parti ke penihai ya ke ba presiden ubetha ngalahun lakahun klaim kono kaji perkhat bakala da kumoi bat ni la ya trehi bat utau kan dia dubayo ya kan ni tiket katu kan por kaba kendet bat kaba penlungo susu kolong ba hadin kumba arta yo ye presiden ulah penting yang ba ya kata ka kerteng ru habweng no biar kebumut hab review no kolong ge ba ngam sungla ban perkhat na kata ong ka jinglong carelessness hadien ba ngila penting kena ya presiden rang ba hagabai di kata ka benta ulah penting kena hispa bangi haban weng ba jaga tiket nanoston bat ban banum puni kun suyu kabasngu danda kabasngu thamula susu kolong ba hagata hi ka por wong biang yang asa jisian ba kalong kumno de pini kun no biang pi nganong kumno ya kata nganong kumno su nya bat hadien ba ngala perkhat ba sisi arsingi ngala menjur biang mandong ba nagamanta kajing mentoy jong ka party nagamanta ka burom jong ka party lada omlong su utau bala ai tiket ngan sim ya kata klik compare kan nong benta ngilalet ban penting kena ya kata aga kadnyo tarik jong bena disembah hajar pusau hang teh office trikam jong hi ha lightcore kai bo penting kena golong ba hakamat jong ar phongut ie hi active member na nongstoin constituency lo penting kena ba haban pensengya no hi ya ka candidate jong utau boyo tiket bat udah pen scam bat penting kena susu ba en penyak hunno da kitu giwei pat ki aplikan ki bom sem layo tiket ha gaji perkhat jongiru ngislo balada kita ki dau hi ban weng no ya kata tiket no ta balai ngislo ba kataru kan ya habi henry ga ka ba ngim smo ya hap kolong ba hadin kata gaji perkhat ka ba kumta blood mi no da ka kerteng jong ubreo
ubom siam la don benta ARUM bat ke parti, ubom siam la enroll yela de haka parti, ubom siam la apply satia ya ka tiket. Bat kata lesing la menong kata kala de ka total blunders kumbala ong kini lambas kama. Kam de isu ka kam berit beria. Kata kadi ka total blunders. Bat kini kalau ka ege ba ngira skausi bat skau do je kerman hadu kata-kata. Nga ka sisa kumba ka pao lalong no kumba ngadu tiket RCN haka ju ke election. Kata kamut ba upay ba umtip ya kata. Henry ngadu tiket RCN haka ju ke election. Kataru ngaklem apply dala ka jonga mon ya ka tiket. Henry la batahi daw presiden ban apply ya ka tiket. Ban penting kenapa? Kanlong hibet kumta. Kalau nggak ege bas ngo danda nak kata daw masa ong ba kan di kajinglong carelessness jong kino elam jongi. Haka tiga katnya utari ulah penting kena ba anum priangsu ya ki application gi batamai. Te menno hangno bat kumno utu bayo tiket menta uyo ya tiket. Kaparti ke baju keren siapang ke khoi ke suba ke tungkam tungjam berkum tatar sim nuksa lesi hakikat ja recruitment balalap ba utau bayo ia kata kam ladadan mentasan mut gibaya apply dan tak ke post lagi lapa utau bayo ia kata kam upunan kam dagi fake document or something lesi ngala mandang menu ben deserve ban yo ia kata post ladagi ni kerme release hatu umdil ban la yo utu ba balai besau terter waiting list kumut tehenre lada mentala ban khoda ubri ubana bar are wanchne ai tu dokumen ngantap yo tu akam ke clean politics ke kumnu pat ini karan na kata kadau kalau enggak ege bang ngim sula ban priang lani ngim sula ban batai siapa kata ka clean politics jong ka parti kumbala kanto lani lakaran da kini kinong elam barapor na kapor sa kapor ki juong baka bor ka song haga state election committee. Kalau enggak ege ba sung thamula surukom kumbala krenda kinoelam jayu nang kram dan yu kata state election committee nang kram aga ba ndriu benara tip lupa ba menu bani ko nang ta conference kata lo tanggung sabat kiwe henry ngala banong ba u presiden don benta bat kata state election committee henry barok state election committee kadai u presiden hi ngala banong kalau enggak ege bang susi adu kata ngim kuwa ba kani ka jing shania jong ki pai ba ya ka parti vi kan chuja ngai tang pedeng ka siklip ma ni sakhi ya kata nalu election MP ba ki pai ba jong ka briu neutra kila shania telitelan ha ka parti VPP andre ka bosusi nganong yepi ba ka parti VPP hi lemba gino elam kim shania su menta ya ki pai ba jong ka bri neutra na kata hakini gisni baladap hadian keji kendulang buat ki parano yalam ngilap ha ya ke siti ban kerpat ya ki bandawa ya ki bau ban wan sa kami jong kejingi penbait compare lah hakan no ke benta lah gino kita gidau i kinlong kap bagalong handai kanong rimblay kade bendon berbuat kalat bangin ya penbait handai la reject ya kata total lida ka ba ida ba bunkam dak ida bangamdon porun pulikot berpuli kata ke siti ke subjek ke ba syai bat ke ba lekot kim don por ke bamut ba kim patiau igi parano yalam kim don ARUM ba bakin sim sisa ya kata ke jingpak kle na ke benta ke jingbet jingbiang ke balang jong ke riba ke jitben rio imat lesi la banong ba kisu penon kam tang na ke benta ban yonong ke parti kan leyu kata ke parti Nggak kejadian ben rio kalau ngam. Kalau nggak igi balik sih ngelap nong ba kaditang kajing lamba kala kaditang kajing mudur hakan no kebentar ke bangi ngim skung to siapa kata nong rimblay ngim skung to siapa kata clean politics ngim skung to ya kata restore ya kata revive ngim skung to IRUM ya kata transformation ke transformation ya expect na kabas new siya kabababat siya kabakamba susu Henry kata transformation na kalong hakan ni kom ngim skung to ki transform nang no siya no
nakanu ka state siya kanu pat ka state ti hadin mangi itu ki katukan ni kurum kram bangim te bah kadaw yu nila ngalaong i ba ardan presiden belum beromjingi basgo bahasa ba khot i bare dilbot bania penbet ya kanu kadaw ka ba don ka bangingim te nritang ko ka bangi kwa kalong ba kum kini lam di bendon di jingi teli Henry ke ba lengok bat ke ba kendet kalong ba siken dia ni ong ba ibarat dilbot im don benta ban yeseng lang ya ka parti Tega mo tanggi ba seng ke dan ke voice. Galang kan bukan boleh. Lada Tanggi kalong ba seng ke dan ke voice. Takada ko tayo voice. lada kalong Jam ba? lada kalong hakata kadur lani hakata kom kabumut ba it is not the voice of the People's Party Henry Kalabande the voice of somebody else party kam ka voice jong ngimdon voice lani ngimdon hok ARUM bangin ya keren ya ki mat ki jura ki ki kia ka shon jong ka party ne jong ka riba ka jepen reo lada day bangimidun mentalang ban seng ya ka party hadin bangila pha ya ka city ban kerpat ya ka party ban kentu ya ka party ban waru ya ka party bangin wan sa kami jong jepen bet kim sem lapat yaw ARUM daki daw ki babunjan ngimtip Henry tang kawai ke bangitip kolong ba Kim Don ya kamon ban ya penbai wata dian bangila ai por ban ya penbai nilabu daga por daga deadline bangina penbai hapo atas ni Henry kile bom patiaw daga ba ai ki daw ki babuncai purokong tinna kata daw ngim snow don jikerman shu ban ong ba ngindang la ban ya penbai Henry wat la kata lese lada kinoyalam juga parti kidon cisaya kata ka thong kidon cisaya kata ka nongrem kidon cisaya kata ka jingui ban restore ban revive ban transform lese wat hadin si kenta wat hadin si sngiru lese kila ban revive kila ban restore bat kila ban transform bat lada kimla ban le kata kamumut ba Ndon kam shu hi ban tho ya tu ka vision na ka banta jong lani ka moto jong tu ka party de na kata daw ba ni wan chan ni menta hakma jupi ki pai ba ban penchai bangim don banta ARUM bat kini ki ba bat kini ki kurum kara wat sung tho ba kwa balesi kini ki rangba kini ki nongelam kadai na mar ba ka jingbom yo jingmanto ki simet ki klo ben mi shu pai ba kata kalau ke ba ka bom sisa bat hangahi nganut ben pensisa kata bangam dei uban mi sabar tang namar banga du tiket namar ba ngaklem apply hi ya ke tiket dalam ke jong kamon snoba hendela betha yang ngaban apply ya ke tiket daw presiden ba